Ассалаумағалейкум, дагы бир жолу Ишик кабардын көрөрмөндөрү, алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 2020 жылдын 2 февралы, авторынок, Бишкек. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий калтырып туруңуздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Toyota Ipsum жылы 2001, объем 2.4, 279 пробег, баасы $5500, номери 0770 01 88. Honda Step Wagon RF2 жылы 2000, 2 объем. Азыр мынанын ээси менен сүйлөштүк. Негизги баасы 5.7 дейт, 5.5ке беребиз дейт. Номери Ne balayla notasında? Kaçak elinde. Honda Step'ti издегендер өтө көп болуш керек. Көрүңүздөр. Азыр ушул Step'тин бир салондагы бир көрүп коебуз. Монитор бар экен жакта. Состояниясы да сор жакшы экен. Көрүңүздөр. Дагы бир Honda Step Wagon RF2 жылы 2000, 2 объем, газ, бензин. Баасы $5200. Номери Honda Odyssey жылы 2001, 2.3, $4700. Номери 0706 45 09 90. Honda Fit жылы 2004, объем 1.3, вариатор, отличное состояние дейт. Баасы $5000, 0508 24 50 24. Toyota Estimo жылы 2000, объем 3, срочно дейт. Баасы $5000. Номери 0703 38 37 38. Prosta değil. Honda Odyssey Absolute жылы 2004, объем 2.4, вариатор. Баасы $5300. Номери 0558 00 25 04. Болуш канча мунун? Bunu bola turgan jerim $4900 koyarım. $4900 болот дейт. Toyota Ist жылы 2003, объем 1.3, $4900. Номери 0702 67 52 35.
Honda HR-V жылы 2000, объем 1.6, 4200 доллар. Номері 0703 41 11 17. Honda Stepwagon Spada күміш тұслы жылы 2005, 2 объем. Басы 7000 доллар дейді, азыр есіменен сөйлештік, 6,5-ға берем дейді. Номері 0509 10 10 61. Номерін өші қойдың? Subaru Legacy жылы 2004, 2 объем, расход 8,9 дейді. Коробкасы механика, басы 5500 доллар. Номері 0550 75 75 27. Леви рул Subaru Legacy іздегендер болса, онда азыр мынаны несінен сұраймыз. Болыш қанша екен? 35. 5000 дейді. Достар, мына жерде Subaru Legacy'nin 4 комплект летний дөңгелектер менен сатылат екен. Размер қайсы бұлар? Так, бұл жерде размерін азыр көріңіз, 215-ге 50 17 екен. 17-ші размерде. Новый резина. Комплект қанша болады сонда? 25 мың. 25 мың сом. Бұл баллондар бойынша ушул эле Legacy'де жазылған номерлерге жазасыз. Жолоса чаласыздар. Номері 550 75 75 27. Ақ түсті Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8, 5800 доллар. Номері 0703 472 572. Honda Odyssey Absolute жылы 2003, объем 2.3 автомат, состояние отличное, родная краска, черный салон. Басы айтылыш басы 5200 доллар дейді, номері 0709 19 09 89. Бұл Odyssey болыш қанша екен? 4900 долларға береміз дейді, келісімнен тұрды. Қара түсті Mazda 6, американец жылы 2005, 120 пробег, коробка автомат, 6 ступка, объем 3. Отличное состояние дейді. Задний камерасы бар, басы 5700 доллар, номері 0708 20 95 35. Toyota Caldino жылы 2003, объем 1.8, VVTi мотор. Расход 100-9-10 дейді. 180 пробег, bir хозяин. Басы 6400 доллар. Номері 0550 04 69 09.
Toyota Camry 20 кузов, жылы 2022 автомат. $4400. Номері 0500 55 55 69. Toyota East, жылы 2002, объем 1.5, $5100. Номері Toyota Alphard, правый руль, Армения, номер. Жылы 2006, 3 объем, $10.000, 0,7 89 03 03. Достар, біздің бұл чыгарышыбыз аяғына чыкты. Видеоны аяғына чейин көрген болсаңыздар, анда лайк басыңыздар, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Біз кейинки чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз.